Buen día a todos. Vamos a pasar a inaugurar las jornadas sobre responsabilidad social corporativa y subrogación de trabajadores en la contratación pública. En primer lugar, saludar a Zulima Pérez, directora general de Coordinación de Diálogo Social, y agradecer que haya venido. También a María Luisa Notario, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valencia, y demás autoridades presentes en la sala. Yo simplemente quiero agradecer tanto a los asistentes como a los ponentes que hayan venido, así como al Departamento de Derecho del Trabajo y la Facultad de Derecho por acogernos un año más, porque hay que decir que estas son las terceras jornadas que se realizan sobre esta temática o temática similar. La verdad es que tanto con Vanessa como con Mila llevamos varios años haciendo unas jornadas respecto a cláusulas sociales, o en este caso una parte de las cláusulas sociales, como es la subrogación, que no deja de ser dentro de esta normativa de responsabilidad social corporativa de las administraciones públicas. La subrogación es una más, pero hemos ido avanzando, intentando formar desde la universidad a técnicos de contratación, a secretarios e interventores de ayuntamiento, por precisamente la novedad de la normativa, algo que prácticamente no estaba permitido antes de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Ahora no solo está permitido por la ley, sino que está incluso obligado en algunos casos y en muchos otros simplemente incentivado para que las administraciones públicas puedan tener en cuenta a la hora de realizar esos contratos, tener en cuenta esa vertiente social y también medioambiental. Nosotros nos centramos, por razones obvias, en la parte social, pero no hay que olvidar que también está la parte medioambiental que efectivamente es muy importante. Aquí, pandemia mediante, hace ya 3 años, iniciamos este ciclo, que continuamos con esta jornada, precisamente porque detectamos, tanto Vanessa como Mila, que esta normativa, precisamente por ser tan nueva y hacer un cambio de paradigma, es decir, de estar prohibido estas cláusulas sociales a estar incentivadas, incluso obligadas, este cambio de paradigma creaba reticencias o complejidades a la hora de aplicarlas. Y por ello creímos necesario organizar este tipo de jornadas con objetivo de dar orientación o de ayudar a los técnicos, que sois vosotros los que tenéis que aplicarlo en el día a día, que daros orientación y sobre todo intentar dar seguridad jurídica, es decir, intentar ayudaros a dar seguridad y tranquilidad de que efectivamente estas cosas se pueden hacer ahora, a pesar de que antes no, y que parece que además es necesario. Y sobre todo en aquellos lugares donde hay una sensibilidad política hacia este tipo de actuaciones sociales, que no sea el desconocimiento o la parte técnica que impida avanzar en cuestiones sociales. Entonces, esa es un poco la idea, y esta jornada es una más de este ciclo, pero hemos elegido la parte de la subrogación precisamente porque en este aspecto ha habido novedades, y por eso también está aquí Zulima Pérez, dado que, y también por supuesto los agentes sociales invitados en una mesa, puesto que hay un acuerdo de materias concretas en cuestión de subrogación en la contratación pública. Una innovación que es innovación en normativa en el territorio estatal, es decir, no, al menos en mi conocimiento no hay otra comunidad autónoma que tenga una cuestión como esta y que no se había hecho hasta ahora en esta materia. Entonces, es lógico que también provoque desconocimiento o complejidades y falta de seguridad jurídica a la hora de cómo lo aplicamos. Y entonces, pues precisamente para eso estamos hoy aquí. Esperamos intentar ayudaros a aclarar estas cuestiones y que, os vayáis con al menos menos dudas de las que tenéis ahora mismo. No sé si podremos resolver todas, pero al menos que hayan menos, porque efectivamente es un tema especialmente complicado. Entonces, para mí, repetir mi agradecimiento tanto a los ponentes por haber aceptado, como a todas las autoridades que están hoy presentes, así como a todos los asistentes. Entonces, yo voy a dar paso ahora a Vanessa Felip, que es presidenta de Cosital Valencia. Gracias, Adrián. Buenos días. Bueno, en primer lugar, extiendo el saludo que ha realizado Adrián Todolí, tanto a la directora general como al resto de autoridades. Y
quiero agradecer a la Generalitat Valenciana pues, la apuesta por la formación en una materia tan interesante y de tanta actualidad como la que hoy vamos a tratar, a la Universidad de Valencia y concretamente a Adrián Todolí, el que cuente con Cosital Valencia cada vez que piensan organizar algún tipo de jornada que pueda afectarnos directa o indirectamente en el ejercicio y en el marco de nuestras funciones, así como a la universidad también la puesta a disposición de los medios, ¿no?, para hacer posible esta jornada. También agradecer a Silvia de Cosital Valencia, que no está aquí, pero bueno, la gestión del tema de las inscripciones. Ya son varios los años que venimos colaborando en materia de jornadas, como ha dicho Adrián Todolí. En años anteriores hemos tratado el tema del clausulado social, en la contratación pública y bueno, pues hoy nos vemos por otro tema también de mucha actualidad y de mucho interés, como es la subrogación, la reversión de los servicios, que ya se trató hace 3 o 4 años en un congreso por parte de la universidad y al que también se nos invitó a Cosital Valencia. Pues bueno, son materias importantísimas tanto para los agentes sociales, para los técnicos de personal. Tenemos aquí a Mila, la presidenta de la asociación, y también para los habilitados que de una manera u otra tenemos que influir, tenemos también que colaborar en la resolución de este tipo de problemas, ¿no? Cuando nos encontramos ante un caso de subrogación, se nos plantean muchas dudas. Yo he hablado con Adrián Todolí en algunas ocasiones sobre algunas cuestiones porque la teoría está muy clara, pero luego en los ayuntamientos a la hora de aplicar esa teoría a nuestras circunstancias prácticas, pues existen muchas dificultades. Sabemos que es complicado conciliar lo que es el derecho laboral con principios que rigen en la administración pública, como el acceso en base a principios de mérito y capacidad, u otras normas, otras limitaciones de carácter presupuestario. Y bueno, y más con la COVID y con la suspensión de contratos laborales, pues tuvimos también que se nos planteaban nuevas dudas, ¿no?, sobre qué pasaba con esos contratos suspendidos, si se producía la subrogación, se asumía ese personal por parte de la administración pública. Pues bien, yo creo que hoy, si no todas, seguro que la mayoría de las dudas se nos van a resolver por parte de los ponentes, que como habéis visto en el programa vienen de áreas de conocimiento muy variado. Pues tenemos profesores de universidad, tenemos agentes sociales y tenemos al vicesecretario de Ribarroja, compañero de profesión y de junta. Bueno, entiendo que cada uno desde su diferente posición y perspectiva pues podrá dar solución a todos estos problemas. Teoría y práctica en una jornada que creo que va a ser de muchísimo interés. Y ahora, bueno, pues sin más dilación doy paso a la presidenta de la Asociación de Técnicos de Personal. Moltes gràcies. Cuando quieras. Moltes gràcies, Vanessa. Bueno, bon dia, se me sent, se m'escolta. Per suposat, no vaig a repetir l'agraïment al promotor, a la promotora, que és la Universitat de València, i en concret a Adrián, Generalitat Valenciana, Cosital, col·laboradors tots en un objectiu com és el de posar en comú el coneixement per a poder abordar temes que són tan sensibles com és el tema de la subrogació. Evidentment, així hi ha dos actors. Un és el tècnic o la tècnica de recursos humans de cada administració. L'altre actor és la pròpia secretaria, majoritàriament, i la regidoria del RAM, que li toca abordar aquests temes que són tan i tan sensibles, per un costat per la part humana, però per l'altra banda econòmicament li significa a l'administració soportar un cost important i organitzatiu, que bàsicament crec que és el més conflictiu per a intentar abordar l'entramat del personal laboral dins del món administratiu, que té un marc jurídic tan rígid i que cal negociar i veure de quina manera poden caminar junts. Indiscutiblement, la sensibilitat del tema ens aporta un foro com estos, la possibilitat de criteris de gent experta que es dedica
avaluar i conforme tindré l'ocasió de presentar a continuació al ponent, a estudiar en moltíssima profunditat temes que a nosaltres són múltiples. Tenim que abordar-ne de molts tipus i colors en els nostres llocs de treball i no podem ser experts en tots ells. Per tant, realment, moltíssimes gràcies i anem a escoltar els que realment tenen el coneixement i ens poden aportar criteri. Gràcies. Molt bé. Ara li donem la paraula a Zulima Pérez, directora general de Coordinació de Diàleg Social. Bueno, moltes gràcies. Gràcies, Adrián, gràcies, Vanessa, gràcies, Mila, i gràcies per organitzar aquest tipus de jornades. Nosaltres sempre som molt proactius al fet de que es puguen utilitzar clàusules de responsabilitat social, però sobretot que des de l'acadèmia es pugui fer aquesta reflexió sobre l'aplicació de les diferents clàusules de responsabilitat i en aquest cas sobre la subrogació dels treballadors. De fet, des de fa molt de temps, una de les qüestions fonamentals per a nosaltres va ser el fet que no sols nosaltres com a administració de la Generalitat teníem que aplicar-ho, sinó que tota aquella regulació que derivava de l'impuls de la Generalitat Valenciana tenia que ser coneguda per els ajuntaments i també posada en valor. I ahir vull donar les gràcies a Cosital perquè des del primer moment, inclús abans de fer la llei de responsabilitat social, ens va guiar i ens va ajudar en tot el tema de la primera guia de clàusules socials que vam fer en aquesta administració per a poder aplicar-les tant a nivell autonòmic com a nivell local i poder fer aquesta didàctica als ajuntaments per a la utilització d'un recurs que jo crec que és fonamental per a la contractació pública i sobretot tenint en compte l'impacte que la contractació pública té en el PIB de la nostra comunitat. A través de la contractació pública podem canviar moltes coses. Jo crec que aquest canvi de paradigma, de pensament en la utilització de la contractació ha canviat en els darrers anys. De fet, jo crec que quan nosaltres vam accedir a aquesta administració començava tímidament a veure's aquest canvi del fet d'anar a les contractacions únicament amb el criteri del preu, o gairebé únicament amb el criteri del preu, ha anat avançant cap a una concepció que arreplega la llei de responsabilitat social, en aquest cas, però que també arreplega la llei de contractes del sector públic, de tindre en compte també altres factors que no són estrictament el preu en relació a les clàusules socials i de tindre en compte també, en aquest cas, els drets i l'estabilitat dels treballadors i de les treballadores. I jo crec que aquesta és una de les qüestions fonamentals que anem a tractar ací i que jo crec que necessiten i mereixen un estudi clar. La llei de responsabilitat social, vull recordar-vos que no té una regulació, no té un desenvolupament reglamentari. Per tant, un dels principals entrebrancs que nosaltres com a administració hem trobat a l'hora d'aplicar en l'àmbit de la contractació i la llei de responsabilitat social i aquestes qüestions que van negociar i van pactar en el seu dia amb sindicats i patronal és el fet de no comptar amb aquest desenvolupament reglamentari. Per tant, n'hi havia una qüestió fonamental també que es va posar sobre la taula per part, en aquest cas, dels sindicats majoritaris de la nostra comunitat, que és el fet de la necessitat que existirà aquesta subrogació. Per a poder avançar les coses, mentre que es realitza i mentre que s'acaba de tramitar el reglament de desenvolupament de la llei en relació a les clàusules socials, que ja li queda molt poc, es va arribar a un acord que jo crec que, l'ha dit Adrián, jo crec que és un acord que té una vital importància en l'àmbit de la negociació col·lectiva, fonamentalment perquè el tema de la subrogació del personal podíem aplicar-lo per tres, o podíem posar-lo sobre la taula per diferents vies. En aquest cas,
l'administració estava subrogant a tots aquells treballadors que, en tots aquells casos en el que mitjançant conveni col·lectiu estava ahí present. Arriba, per tant, un acord que va significar un antes i un després, que és l'acord de matèries concretes. En aquest cas, els sindicats majoritaris i la patronal de la Comunitat Valenciana, amb el suport, evidentment, i el vistiplau de la Generalitat Valenciana, negocien aquesta subrogació del personal en caràcter general per a tota la comunitat autònoma. Jo crec que és una fita important, que té unes conseqüències que jurídicament hi haurà que anar analitzant i que hi haurà que anar veient de quina manera es fa i que afecta fonamentalment i sobretot a aquells treballadors, així aneu a analitzar diferents tipus de subrogació i diferents moments de subrogació, aquells treballadors que treballen en contractes per a la Generalitat Valenciana i que en altres moments no subrogaven. Per tant, jo crec que fonamentalment és ahí on es posa l'accent i simplement jo em congratule que tinguem uns sindicats i una patronal com tenim que puguen arribar a acords d'este calat. I, evidentment, nosaltres com a administració estarem sempre darrere, recolzant aquests tipus de negociacions i fent el possible també per a la seva aplicació. Per tant, bé, simplement em queda donar les gràcies altra vegada als organitzadors per la seva voluntat sempre de participar en aquestes qüestions, en qüestions de responsabilitat social, de clàusula social i de subrogació de personal, i desitjar-vos bones jornades, sobretot en la determinació d'una cosa que és per a nosaltres molt important, que és la situació en la que queden els treballadors quan la Generalitat Valenciana, per exemple, subroga, fa reversions. Fonamentalment perquè de la situació de com queden el personal en el moment de la subrogació determinarà moltes vegades quines són les qüestions que nosaltres com a administració podem fer en ells a nivell intern. I no és senzill, no té una solució senzilla, ninguna de les figures que podreu analitzar i que podreu veure té una solució senzilla, perquè n'hi ha que conjugar aquests dos àmbits, que són el dret del treball i el dret administratiu, en el que l'accés a la funció pública es fa per mèrit i capacitat, que no diguem que els treballadors que fan no tinguin mèrit i capacitat, sinó que n'hi ha, com si diguem, dues maneres distintes d'accés i dos règims distints d'aplicació al personal. I això fa molt complicat la gestió interna d'aquest personal. Per tant, qualsevol avanç jurídic per a nosaltres, evidentment, és molt d'agrair. Veig que està a més també així l'advocacia de la Generalitat, la directora general de l'advocacia, que d'això sap i patís molt. Per tant, simplement tornar-vos a agrair i que passeu molt bones jornades. Moltes gràcies. Bé, passem ja directament a la primera taula. Moltíssimes gràcies a tots per la presentació i sense solució de continuïtat, si us permetiu, Sergio, vens i comencem. Moltes gràcies.